Doktorka Nada Milanovića, Vojno-medicinske akademije, inače pionir u davanju intratimpanalne terapije kod nas, to je neko ko ima najviše iskustva, najveći broj pacijenata u vidu ovoga lečenja. Nado, hvala vam danas za ovu prezentaciju, videli smo vaše odlične rezultate. Kada se vi odlučujete da kod pacijenta primenite terapiju sa deksazonom, a kada sa gentamicinom? Ja sad samo prvo da kažem da ipak nisam pionir, jer je bilo još kolega koji su počeli ranije, ali nisu bili uporni kao ja da nastave sa tom metodom. Deksametazon smo počeli da primjenjujemo još od 1999. godine kod bolesnika koji su imali obostranu Menijerovu bolest i to uglavnom smo koristili kod pacijenata sa bolje čujućim uvom, s tim da u ovo lošije uvo primjenjujemo gentamicin. Kasnije smo nastavili sa deksametazonom kod pacijenata koji imaju i Menijerovu bolest u odmakloj fazi bolesti, s obzirom na to da gentamicin ima potencijalno toksični efekt. To je ono što se najviše plašimo, da gentamicin će ostaviti ototoksični efekt. Ali ja sam video da ima jedan broj pacijenata koji i nakon primanja gentamicina, sem što rešavamo problem vrtoglavice, dolazi i do poboljšanja sluha. Upravo to je baš paradoksalno podatak da kod jednog broja pacijenata najvjerovatnije da dolazi do jednog efekta na sam metabolizam, odnosno na produkciju endolimfe, gdje u stvari primarno kod tih pacijenata vjerojatno su osjetljivije te određene strukture koje u stvari i produkuju endolimfu. Tako da u stvari to i nama jeste cilj, da mi tim pacijentima ili poboljšamo ili sačuvamo sluha s tim da mi... Da se smanje vrtoglavice. Jeste, da se smanje vrtoglavice. To smo videli danas, odlični su rezultati, tako da ja se nadam da će posle ovog skupa biti više kolega koji će kod nas nastaviti sa ovom terapijom. Pa i ja mislim, a vi isto među prvima. Hvala vam. Hvala, prijatno.